Ka seng da kajeng snufia kadian bagala I katukan ni kubor ba kadan kajing penon kam bakla yo khau bodi ban poi syagi brio gi baduk hang ni apo jelajungi ta kadi khau bana melamang kerpang do sarkar India lang ba Food Corporation of India sapo sarkar jela lang ba kani ka NFSE Act 2013 hakajingi I kajungi hagi kot kubor hadian ni lap ba nakaliang di bor kulit jongka sarkar Assam ilayo ban kem ka tungun ngut di brio lengba ka jing UI ka jungki ka jing ya jing khatlai tli trok ki ba ya ka rukom ka ba mlak ban suthu ba I long suspicious yon da kila kem di kulit jongka Assam kila lap ba hadu silak paket khau bodi ban mang se brio ka baduk hang apo jela lapoi biang pen ban sa Assam hakaba kaladon ka jing khaitu aba kila penrung kala haka paket jong ni ka Sunrise Company Sunrise Company ti nakaliang ka jing ngisopsi hadu kata-kata ban I ba kani ka jersey ka bangilam ng jersey ka jing bamsam ka bala jur ka bala jelai hadu kata-kata lan ngipe ya pokot kubor ini ba u sembut menteri rang ba u ba presiden ten songru ulan wong ba ka sarkar jela kam don jing tip I ruem Hendrei ka songbek hakabor jong ka Food Corporation of India adin mengilai so gani ka statement jong deputy CM nakaliang kaseng ngilawan marmar hang ni po office banyak kendu markmat hi bat u general manager u PN Singh go dipet kan ka director jangan ka FCI hang ni po kathan stay lamingi Hendrei hadin kajing yakan kajing upan mau ulapan phai kala uang ba nakaliang ka FCI kamdon jing tip iruem ya kan kajing bamsap ya kan kajing bamtu yu khaw hakaba uang ba nakaliang ka office kajing u lengba release officer yang new khaw kala ada mang siapa ka kelada dapha siapa ka Directorate of Social Welfare bat kasong itu kau ha ka day bat kini ka kendram kasong bet ka sarkar jela kata kamu ketenat social welfare ni iru ha ki statement ka kubor ba social welfare minister blak no apply suppliers deputy CM ukuran dokumoy social welfare minister ukuran dokumoy kani kapiti ba kadan ka jingep her ka kuma statement ha padang deputy CM social welfare minister ba kalong ka conflict statements bangilapan ang tin pareng akaba wei kuran dokumoy kan ba uni hang ni pada uang bet bak FCI kam dan bentai isu buat kata ka jingja ke kendrum akaba idei begini ki silak paket ukau hendrei ka dei bet apa sarkar jela nomor bana kaliang IRU jong ni ka office ladap IT siapa ka Department of Social Welfare jadi kai kalau basusi aduh kata-kata hamtam hakum gini kapor ka ba kadang gani ka khlam kango aba pilaban I bana kaliang kaseng nakapor ngejulit saman lagi kentot saman lagi senong githau sikino kendang befer banyarap yaki parado parasnan di basam sitom hadu kata-kata nomor gani ka khlam nomor gani ka lockdown ha bangi lairap yu khau Hendrei songsi penban pausi ba nadian nalendat pada yu khau budi ban poi hok segi brio ki baduk latu labam no lagi katu ni gibrio bana kaliang ga sarkar jelah din mengalai so ya ka statement jong ya ka jengkeren jong ni general manager ngidawa ba kadi ban constitute dak independent inquiry buat kadiban ai jubam bagadiban pensitom ya borok ketu gi bodon keti ya kan ga jubam tu yu khau jong gi ba gi bodok balada ka sarkar kamle ka snap kuman ba kayele ban penjak klub ya kan ga mat kemut ka seng wat apa dengan ni ka lockdown kam pansi ban sim di senjam gi bateng ya ni de halor kata kanong rem ken bengiwan ya kan du hang dia namar ngi deputy CM wong ba kani kam de ka kam jong ka sarkar jela Hendrei ka de jong ka FCI menem step kor khubor pada social welfare minister wana bakam de jong sarkar jela ka de jong suppliers Hendrei la dengwani kendu ini general manager pada ukuran markang pong ya kai bau ba presiden pensang ukuran bat nakaliang ka jong ulap pensah hengi ba nakaliang ka office jong ka FCI kam dan ni issue nomor kini ki khau baro ka baki ai on a quarterly division kamut South System kemudian ni khau baro laiti bisa sarkar jela bat kata ka jingja ka kendram kadi ban bakli kadi ban pek ka sarkar jela ngala keren you general manager ngong hatu ke FCI kam de ban bu da kandu ka inquiry ban pek ya kani ka jingbam ya kani ka jingja klub jung khau ski pai ba baduk wong em wong nomor bana kaliang ka jungi kapor bengi ai ngila ai besu sarkar bat biang betek wong ka song bede hapo ka Directorate of Social Welfare sarkar kadi ban le da independent inquiry bat kadi ban Kemi madan ya kerteng jong gitu gibedok ti boro akaban bantu ban pam klub yu khau jong gibrio gibedok bat lada ka sarkar kamla ban pensitom gini gibrio kamut
kaseng ke mansia berhap pelong di jingi ki iba tengah